Githurai nĩ itũũra inini rĩrĩa rĩrĩ kaunti ya Kiambu gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya. Itũũra rĩrĩ na rĩrĩa rĩrĩ ngumo ngũrani nĩ rĩmwe rĩa matũũra marĩa marakũra na gĩkĩro kĩnene mũno kũrũmĩrĩra biacara iria ikoragwo gũkũ na ũthii wa na mbere. Na nĩguo kũmenya itũũra rĩa Githurai wega, ũrabatara kũrĩhungura gũkũ ũtukũ na mũthenya nĩguo kũrĩmenya na gũtaũkwo marĩa mothe mahanĩkaga gũkũ. Rũcinĩ gwakĩa, andũ makaroka kũrĩa marutagĩra mawĩra mao mĩena ĩtiganĩte nĩguo kuona ũboco wao wa o mũthenya. Nduma yaingĩra, biacara ingĩ ikahingũrwo mĩkĩra-inĩ ya barabara na nja wa irabu. Biacara ĩno nĩ ya kũguoyohia, biacara ya magigi, ona biacara ya hũra thoni. Ĩno nĩ biacara ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ. Itũũra rĩa Githurai nĩ rĩmwe rĩa matũũra marĩa biacara ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ yongererekete na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Ndirona hana gwĩkania. Airĩtu a ũkũrũ wa thĩ, atumia a ũkũrũ wa gatagatĩ nĩo makoragwo magĩtwarithia biacara ĩno na mbere, makomĩrĩria na gwĩtiria heho ya ũtukũ mũgima, gwĩkĩra nguo nguhĩ makĩria, ona kũhũrana na mathĩna mangĩ marĩa maumanaga na biacara ĩno ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ. Mathaa-inĩ ma thaa 4 cia ũtukũ, tũraingĩra na kũhungura itũũra rĩrĩ rĩa Githurai na tũgakorana na eyendia aya o mũndũ arũgamĩte harĩa onekanaga wega nĩguo kuona agũri. Na wa kũmakania mwĩroreri wĩtĩkie kana ũrege, gũkũ mareyendia nginyagia thĩ wa ciringi 100. Mathaa-inĩ ma mũthenya tũkaroka kuo o rĩngĩ o kũhungura, no tũrakora biacara ĩno ndĩtwarithagio na mbere tu o ũtukũ, ĩndĩ ona mũthenya no ĩrathiĩ na mbere matagwĩtigĩra kĩndũ ona kana mũndũ. Hihi nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria airĩtu anini kũingĩra biacara-inĩ ĩno? Nilijuanaga na chali, nikapata bwana, tukaachana, ndio nikapatana na beshte yangu fulani, akaniletanga na huku bole yangu ikiwa ndogo. Venye nilikujanga ikiwa na 3 months, nilikujanga huku. Venye nilikujanga huku tu June. Venye nilikujanga huku, ikakuwa ni aje huo dem juu, pia yeye alikuwa anaomba place ya kukaa. Akaniambianga tuende nikuonyeshe kwenye utakuwa unatoa do. Tukaendanga akanionyesha. Sasa nikaanzanga kazi hivyo, nikalelea bole yangu hapo. Nikatemea kupata mtoi ikafika. Kwa kuwa nimejipanga panga, nikaenda nikarelax kwa nyumba miezi 3. After miezi 3 nikakuwa nimepona, nikarudi tena job. Nĩtwaranĩirie na ũmwe wa arĩa marutaga wĩra ũyũ, akiuga kuona ũyũ no wĩra ta ũrĩa ũngĩ, no ũkoragwo na mathĩna maguo ta kũhũrwo na kwaga kũrĩhwo nĩ agũri, na ona amwe kũragwo rĩrĩa marĩ ciĩko-inĩ cia gwĩkenia. Ũkũingĩra na mũndũ rumu, labda ukue ambie kuuga nĩ wamũiya na rĩngĩ ndũnamũiya, rĩngĩ muingire, rĩngĩ labda mlango imegongwa, hataki kuongezea do, hataki kutoka, hataki uongee, unaona, anataka tu unyamaze, unaona. Unapata sasa ukimtolea ukali kabisa, juu hata hao wenye wanalipishanga hizo rooms, saa zingine labda kwa rooms za huko nyuma ama mko huko mwisho nao wako huko mbele, unaona, hata unyonga, hata upiga nduru hawatasikia. Unapata mwingine amekunyonga, mwingine amekupigia kwa room, yani unaona vitu kama hizo. Mumenyaga atia mũndũ tondu nĩ handũ mũrũgamĩte, mũkoragwo mũrũgamĩte, mumenyaga atia mũndũ areta mũirĩtu wa gũkoma nake, kana mumenyaga atia customer, mũndũ nĩ customer wanyu?
Si customer anakujanga tu, mtu anataka dem, si anakuja tu tuseme anapitia hapa round ya kwanza, juma dem ni wengi. Akipitia mara moja hata kuwa na time ya kuangalia mwenye anamfurahisha ama mwenye atambamba, unaona? Anapita, anaenda tena, anapita. Tuseme sasa akipita mara ya 3 anakuja kaa amefungia ama anakufanyia tu hivi. Mnaingia na yeye akikufanyia hivi si unamfuata. Unajua anakuambia muingie. Leo mutia guthogoranira rumuini kana muthogoranira o hau. Wengi wanajuanga. Wengi wanajuanga juu unapatanga ogirege turia mbere guka kuana okaringi. Onokorege tini twari nake ri kana tucio mare ari nogi, unaona? So wanajua bei. So mkifika pale si anaenda tu kama kupea do. Kuna wenye wajui. Mkifika hapo anakuuliza ni do ngapi, unamwambia. Kuna mwenye hata unaambianga so 3 na anakupea tu juu ajui. Unaona? Kumania na experience ya wina ri arume ingi nikimarora kuria iritu acio kuri mwe nikimarora arume ingi nikimenda azin ni nini huwa ina attract kwa nyinyi wasichana? Ni nini wanaume wengi wanapenda ina attract? Sasa jue watu wafananangi. Kuna mwenye anapenda mtu muslim, kuna mwenye anapenda mtu mnono, kuna mwenye anapenda mwenye ako hapo katikati, kuna mwenye anapenda mtu wako chocolate, unaona? Sasa si unaona hapo tuko wengi. Kuna kila type ya demo wote tu, yani kuna kila type ya demo hapo, unaona? Sasa si mtu hizi kwa sababu mwenye anambamba hapo ama unaona? Unapata mwingine labda amebambika na labda haga, unaona? Mwingine amebambika labda na matiti, mwingine amebambika labda tu venye yani unaona, ama venye tu mmebonga na yeye, unaona? Hivyo. Na maita mengine tuiguaga he maita muguthie na mundu rumu ucoke umwikirire muceri riake menya kana he ndagika icio 15 kana 20 cio ratwira ni mugia na time ya kwamba gukinyua kindu na hau ha muceri mwikiranagira ati. Kwa hiyo room ya short time sioni ukipata time kama hiyo. Labda ikue sinaona hapo hivyo kuna nini rooms accommodation za kulala hizo zenye ziko huko Airport City. Sasa labda msee amekama amelipa huko, tuseme akama kujia dem waenda na yeye huko kwa room. So unaona hapo hivyo mnakunywa hapo hivyo na mko hapo na mna haraka, unaona? Sasa time kama hiyo unaona dem anaweza pata time ya kumwekea na dose achukue Kenya anachukua. So isi cia kurara isi cia short time ni nya tondo. Isi short time niguthi ihenya muri. Tondo yore hata customer akakuwa ati nilikuwa kwa club hizi beba pombe ati muende nazo huko juu hata hakuna place ya kuwekelea. Unaona hizo za kudozi kuna meza, kuna nini kwa smart. Hiyo kama mlikuwa hata mnakunywa na changa pombe kwa counter, so hiyo huwezi pata time ya kumwekea vitu kama hizo. Kuona biashara iki andu ni maruagira customer ri nyu muri mwekora handu kana ni uri wona andu makiruira karingi mundu maruagira fio upigana no ri mundu rume ni uguikorwo na choice ya guthi na mundu uri arenda kana mwanaume ni akata choice juu kama tuseme amekam tuseme akikam amezoea kuja ananichukua tuseme akam siku nyingine tuseme yani mimi ndio tumezoeana na yeye na achukuange mtu mwingine tuseme hata anikose anaendanga tu. Akuje siku tuseme akam siku moja nikiwa hapo achukue mwingine tuseme mimi ni mtu ama feelings unaona nitakasirika nianze nini mashow hapo hivyo. So unapata customer mbia wewe staki wewe acha niende na huyu. Challenges iria muhitukagira inyuĩ mukirutagira ucio challenges tairiko enda na customer upate kwa mambo zake kupigia kwa room utaenda na customer upate pia ni mtu sijui watu wanakuanga aje upate amechuna CD hapa mbele na kucha unaona so jue obvious hiyo isha bust already hata kama ni kashimo kadogo tu hivi unajua ita expand tu na ikue kubwa si ati itaongezeka ni yako wako katakuwa kabisa unaona mwingine mara amekutolea unaona
Sasa pale natakanga unakuwa uko rada. Kwanza hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Anakutolea the CD. Si ndio? Hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Juu ukifanya ukiwa mlevi utaumia. Unaweza jipata hata na magonjwa zingine, unaona? Hau hakuri hanari muri hago kwanza nigetha mukomanie nake kana mukomaga kwanza niguo uri na nilipanga kwanza. Ona twakinya hau hakuriha nyumba arute 50 bob ari heri tuge regeda ena 50 bob arute arihe, tukiingia kwa room atanipe kwanza zangu, siwezi tikia kufunga tu mlango hivyo pesa zangu. Unaona, juu kuna mtu hata mnaweza maliza na akwambia amekupea do na amekupea na hajakupea. Labda hata si yeye anataka apeane hiyo 50 ya nyumba, anataka wewe upeane. Yeye hataki apeane, ndio mkiingia kwa room akwambia sasa nimekupatia 200 na amekupea 50. Unaona? Sasa inatakanga yani mimi prefer hivyo mipango. Tukiingia tu hivi nipea do. Kwa ihinda riu ria miaka 3 ukoretwo urutite wira ri, hihi niki kingituma kana no we mwenyewe no wenda gukorwo ukitigana na wira uyu, na hihi niki kingituma utigane na wira ucio? Hihi ni undu uriku ucio ungituma utigane na wira ucio? Nikapata job. Sasa hiyo kazi ona nĩndĩriragĩria mũno gũtiga wĩra ũcio tondũ ona rĩrĩa ndawaambirie ndakuona hard time mũno tondũ vitu sijaiona kwenye nimegrowia mijiona zako kama hizo nilionea huku, unaona. Tulikuwa na hard time nikabaki nimezoea. Hihi iria uri wa make nyingi mũno wĩra-inĩ ũyũ wa make biashara pata do zaidi na hedeo nanga dokete niyo technique kana huku hivi chini mihoko ndaikereza kuthiko ithatu ndaumire na ngiri kenda kana magana matatu, na si za siku moja, ni weekend kutoka Friday masaa kama hii ndio nilifikanga. Nilale Friday, nishinde Sato, nilale niamkie Sunday, nishinde na nilale. Wanaenda home na 9,200. 72 hours consequently. Wauga murihagia ciringi 200. Magana maya mere ni ihinda riothe ria mugikara nao nake kana magana maya mere ni make? Magana maya mere ni ya hiyo 15 minutes to 20. Mlango ikiguzwa tu hivyo ni either kama hana doza kuniongezea mimi na za room nisini kutoka, kama ako nazo ananipatia zangu na za room ananiongezea, so anaongezea room 50. Ni mwarikia ni mwarikani na mundume he mundu uri wacemania nake agakwira riu tondu ntwarikia tucokere ringi? Hata si mmoja. Vile mnaendelea kukaa ndio pesa zinaenda zikikuwa nyingi, si ndio? The more anaendelea kukaa the more anaongezea ndo. Na hihi wira uyu ri nituonaga maita maingi ni airitu anini nio makumonekanaga magikorwo makiruta wira uyu. Hihi taringi kuria we ukoragwo ni kuragwo na andu taringi amarika makuru kana atumia akuru muno makiria kana no anini? Wako mama wazee hata zaidi. Haya, acio mukoragwo nao wira-inĩ ni hena andu mokaga wira na taringi ni ahiku magoka kuruta wira ucio? Wako mwana mundu ni muhiku no auma ringi oka 4 10 akainuka niguo ciana ringi hata watoi waezi jua hata kama wako shule, wakitoka shule mukora nyumba muthuri wake akiume kumutiga nyumba na agioke kumukora nyumba atajua aje alienda saa ngapi. Wengi sana wenye najua, hata wengi wanatoka Ngafana huku nini Umoja, Dandora na huko hizo saidi watu na hihi ngori ri hari andu ari othe taringi wanasema ni enda customer akuri hatire mundu taringi wanakwira taringi ni wamukenia no wende taringi utuike ta mundu wake uguo kana mutumia wake?
kuona tuonete scenario nyingĩ cia arume magĩkua marĩ gĩko-inĩ gĩkĩ gĩa kuonana kĩmwĩrĩ. Hihi nĩ ũrĩ wa experience mũndũ mwĩ nake kana mũndũ ũĩ mena mũndũrũme ũcio agacoka agakua? Kwa hii job yetu tu wakiwa kwa room dem mama mwanaume sijui ona, but nishaiona dem ameuliwa na, yani wanaenda na mwanaume kwa room, sijui ama alikuwa amemkoseanga ama washaipatana tena ama ni nini, akamuuanga. Hata si mmoja, ni mademu wawili kwa room. Haya, niki mwikaga inyuĩ ta sex workers mwĩ hau ku make sure atĩ nĩ mũragitanĩra inyuĩ enyewe kwa enyewe? Unajua huyu mbeshte yangu naweza taka akuwe yako safe. Niki mwikaga mwita a group tondũ tũgĩthiũrũrũka nĩ tũrona andũ metwo group o mũndũ ka group kake. No one andũ maikarĩte ũguo na labda hata hakuna mwenye anajua jina ya mwingine. Juu kila mtu anatoka from where kutana hapo. Unaona, unaweza pata watu hata wamekaanisha hivyo, wako hapa niko hapa na hatuongeangi, hata hatujuani. Hihi nĩ ihinda rĩrĩkũ biacara ĩno ĩkoragwo ta rĩngĩ ĩ igũrũ mũno makĩria? Kuona o biacara nĩ he hĩndĩ ĩkoragwo ĩ igũrũ, he hĩndĩ ĩthiaga thĩ. Hii yetu inakuanga yani iko hivyo. Rĩu ta hĩndĩ ĩrĩa kũroneka ta kũngĩgĩa mbia mũno rĩo nĩ gũkorwo ũtarĩ na mbia. Mũthenya ũmwe rĩrĩa wĩra wĩ mwega mũno ũngĩkoma na andũ aigana? Rĩrĩa wĩra wĩ sawa biũ, kama ma-Sunday hivi, tuseme Sunday naingianga saa 2 ama saa 3. So tuseme yani hadi jioni, yani watu kama kuna time kazi inakuanga iko poa, unapata nimeenda home na do poa. So unaona saa 1500 ni wanaume wangapi? 10, si ndio? 1500 zingine unaona 10, au zini tuseme kutoka asubuhi hadi jioni. Family yanyu nĩ yũĩ wĩra ũrĩa ũrutaga kana arata aku a hakuhĩ? Koguo we mwenyewe nowe ũĩ wĩra ũrĩa ũrutaga andũ anyu? No nyende ta rĩngĩ we wĩta sex worker rĩ, warĩrie ta rĩngĩ mũndũ wĩ hau, mũirĩtu wĩ hau, we family yao iko sawa, tondũ andũ aingĩ watwĩra maingagĩra hau nĩ thĩna, na he airĩtu anini maingagĩra hau na mena kila kĩndũ nĩ maraproviderwo na maroka kwĩendia no gũtirĩ kĩndũ magĩte. Wengine unapata hata mtu anahepa shule anakuja huko. Si hata kuna siku airport ilikuwa imechomewa picha vibaya sana. Watoto wa shule wanahepa shule, wanahepa makwao, wanakuja huko. Nakuwa mtoi kulala, yani yako huko tu, yani throughout ako huko. Kulala ni huko kwa club, anashinda akikunywa nini. Unaona? Kama sana kananga watoi wanahepa makwao, wanakuja kujiuza airport. So huko kuna tudem twingi sana tutoto. Tutu hata tujafikisha 20 years, mimi hata hajafikisha 18 years. Unaona? Ana hata ID, ana mtoi, akona wazazi, kwa akona amepewa kila kitu. Lakini yani ni ile tu wanataka kuzurura. Unaona? Kwa wengi sana watoto wa shule, wengi sana. Kwĩna mũndũ kwĩna rũgano twanaigua ta rĩngĩ nĩ mũiguithania na mũndũ mbei, mwacoka mwathiĩ mũndũ ũcio akwĩra agĩkũhũthĩra condom akuongerere mbia. Nĩ ũrĩ wekora situation ta ĩyo? Rĩu nĩ atĩa mwĩkaga nĩgetha ũhote? Mimi huenda swap na mamezanga preps. Preps ama ni peps? Prep. Koguo no wĩtĩkĩre arabu ũcoke ũthiĩ ũnyue ndawa? Okay.
nyitanira na niĩ Nyarari ya Mũrang'a thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ gĩcunjĩ-inĩ kĩngĩ gĩa kerĩ tũkĩmenya hihi gĩtũmi kĩnene kĩa airĩtu aya gũkorwo meingĩrĩtie thĩinĩ wa biacara ĩno ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ.